se singoe takafia elaione manule opulu sila oi mai hosite toki mofua tori e maupasipe tuli kiefa ke uri kaputa foe noi loto ikiwasi e te fieua siu mano siu fanga e na he o fonua kolo e laha Kietu kosio no taula katala e ai e ngofua hatukiuka Amanaki tala e fua mai Si yo patunga loa e ne la uia fe Fula ua tonu e te fua ki lo se Oi siete Tau puma koa ki fe Fio tomola e tolona nai a fe Wisa e na ua e moana vavale No me kina kita e ofa mama e Kosiete Tau Fonua nai a fe Lose si imoue Takafia e laione Manule o pulu Sila oi nai hosite E toki mofua Tori e maupasipe Tuli ki e fa Teu uri taputa foe Si e te fieua Siu e manu siu Fanga e ta e ho fonua Olo e la a Fie tuko si ana kaola E tala e hai E ngofua tukiuka Kokore ke u hufanga mohenga I tala whatapu kutoa pek wha o atu pe meheni Kai ata e whainga maari e koni ke o atua e tau polokalama Koe ko Tufunga Fonua lo au ai au fa hokot pe meheni I he wike kotoa pe whatapu atu kia hau eiki ka maha taklotu pe whoki hata I Fonua pe moetonga kotoa pe ku ongo atu kia e tau polokalama I he hoatani whatawanga pe ku ongo le rea te tau polokalama ka te kimoutolu toki share atu pe tau polokalama au ku I he houani whoki ko fia ke taitai le rei Professor toke ta Siosiua Lafitani pe mi he university ko ia lo au ke whahoko atu e ma proklama whakawiki ko eni ko e Tufunga Fonua a lo au nengo pe ko e taini mi he lorotongani o kukei hoko atu pe lockdown ni ko ia a Nusilani I he pepe ki Australia pe mga hi Fonua au ku nau lockdown pe kwa ngai Fonua ia kwa ke nau te lockdown ki nau tolu ka I he tuu ko ia ai COVID o kei tuu I he tuunga whatu tāmaki pe o matuunga I ngahi lockdown ko ni. Pe neo ngoia o kei malawa pe ki whahoko atu e tau prokalama he ahoni ai a koe hoko atu e tala noa koe ke tau ko ni stuto ne. Ko ilo I pe professor ko e ngawe lahi o whahoko kai ngata ngahi prokalama mehe mitia whaifia ko ia universita lo au ka oku lotonga whaifio ho ngā ue ke whalele I studio e university ai mitia whaifia o ke whahoko mea ngā ue ngō whewhe hake pe aku whewhe hake ken pelana. Alo bito tonga ko whawhetai pe tawa sia ai ngahi a koni pa ko whamalo I he whainga mare. Kore peke u whamalo atu he talamalo e Fonua lo tu moe ako kai e hoko atu e tau porokalama. O ku whakawhiawhia o pito tonga ai whai whatongia o whai he ni helo au neongo ai COVID pe aku whai ai tokanga pe ki ai pe moe whakahi ei pe moe mui pe ki e ngāhi whare I o whahoko e pura ngā moe putunga e mo ui ka ko sai pe moe whamiri pe
ko ku lawe I o ku ke ha pe a tau ka inga tonga heni me COVID neongo o ku iheni COVID ka ku kai ke fu COVID a pito ki mautolu o hange ko tu unga ko ku iai a New South Wales pa minga state ke he. Hange ko mea na ke taranoa ke ane nai o ku whawhiawhia foki I he taimi koni o e taputapui o ku lava whai e mau ngā au e hene a lo au ki hono whai hono whau mo hono toi whalerei e konga bei a pini ke alu ke ai studio pe he foki ki he laiperi ai lo au ke fodu ki olunga he koe talu koe ku e mahike maua he wāwhita hawa ki tō ngana ave pe ai ngā hitohi o loka I whare taheni o makarats ka māruma ki tonga pe ave atu e utohi ai ka koe konga lahi e lai peri ia o kui heni ia pe koe ni koe ngā oia whai I he lotonga ni koe whai ano whare reike ai e studio pea ai pea moe lai peri. Koe aia koe pehepe e tonga koe foi office ngā ua ia koe o lo au I Australiani. Ai office ngā ua koe tonga u tuu pe whako ma api tonga ku lere pea e lo au e mea kotoa pe. Pea koe ni o ku lere pe heni ka koe ni o awe atuen ko tonga foki e tonga o ku tuu pe I ho ma whare nofuanga, ko whare lahi pe taha, koe kia whare I tua. Ka koe ni whainga marieni koe whare I tua ke hiki ki ai. Ke hiki ki ai e studio me I whare ni, pe whotu mo lai peri. Aia koe ngā aua ia o ku whawhiwhia au pito ki a te au mo luseane mo lo au, aho pe ngahi aho whaka wike fwoi ospea fwoi aho whiha ngā au whai na ka mata miko si ku tuku atu ke kaulo au pe me kau whai poroharama me ngahi university ke nau mamata mai pe ki ai pe na o atu whoka koe I work in progress pe whawhiawhia he koe lai peri koe ni tonga o ki ai konga ai koe mei vai ua koe utohi a whaiwhekau toka tāsuna lātu kefu mohono mari a Dr. Prof koe whewhine a tolopolo CN anthropology. Pea ko whaiwhekau toka tā lātu kefu koe historian, koe historia tangata whau historia koe ke sola kata. Ja koe konga ai laiperi koe ni mei koe vai ua o lai peri koe collection pe koe utohi anaua na e whaki mai ma aku pe mo e lo au Research Society I hiri ai pe kia asi o nena hangarewa I rufo o mai o lahi apito pe e na collection anaua na library e na library ka nanga rufo o whaki mai kia te au pea moelo au, pea koi ai o ku kawia I helai peri ki whakahistoria, pea hangeha museum o nau wako a son lātu kefu pea mo roof, o ku heni helo au pea tu ia helai peri ko ni pea e whotutu makehe pe ia ko lātu kefu collection. Pea koutui koi ki ongo pe ia ko whie wahe atu e tonga malo. Malo pito e profesa ko ilo I whoki ki mua ke ta talanoa ke tau konistutone te ta ihe kupu ni manoa o e konistutone ko ahoni o kamata mai ai ka ki mua ke ta aluki ai ko lo tu whoki whahoko mapeha whanki update ke tuunga koku ai e tau tunga wha politikare pe mei tonga ke mea I whoki ko e taimi campaigni ni pe ko e taimi campaigni ko taimi a kulahi mea ngahi mea, wai pe ngahi mea motu ai te aluhake pe ia. Pe wai ngahi mea fo kuna me na tula tatau pe aluhake, wai pe ono ngahi fo tunga ke heke, o aluhake pa kone ospe koe ai whiri ia mahino e ola pe. Pe longo atu ngahi mea la. Kai tami tatau pe o ku iai pe whanki isi o ku whai kia talanoa na
Ia wika ko o si foki na tuku mai e he loia ko na son tupo ene tuku ki ene whamatala pe he ko ripoti komisiona koe paka popuana e o si mau pe na e o si ave ia me he de sos falalaanga ki ofise pare mia pe a ku kei puria ai pe o tatao a ripoti o te eki ke whakaha mai pe a ne u whahoko ai tohi whehu i ke pare mia o eke ki ai pe ripoti pe ne whaha mai o ku i kai kia hane ilo ki ai ko e komisiona ko ni na whahoko ia e he whatahatoko ni pa ko tui ko hene tari na ne pehe ko e wheitu to tonu ia ke eke ki ai a ripoti ko ni ki he pāka ka aku i kai ko ia ko kia hane ilo ana ki he ripoti ko ia ko tui mahalo ko isio ko ia pe na u eke peke ai pe kua ha mea i he ripoti o ku ngari fufu i o ku kai ke fia mau ke ilo ke ai kakai pe a pehe pare mia ko kia hane ilo ana ki ai ke tuunga ko ia ko isi ulaki pe ia ku na e whai kia e tala noa i he social media he wiko si Prof. Ia malo a wito e tonga o kou whikau aki pia mo ka veinga ko ia o kou fia au ia i e mahino ko kia te au na whakahoko ngā au e ki ai, ko tui ko nei kai ke uhinga au ia tonga ko uhinga na e tō whorowhora ake he tui i he tupo wono he taha o ne ngā hi tō whorowhora ko no whakahawa ko e wharearea. Ko e ngo mea whukia e ua na ne whaamu i he lotonga ke laumari e pare mia ki moa, samula kispo hiva mo e pure a patoa. Na ne tō whawhala whake whai ngā au e ki ai ko e tutu pea mo e pāka. Pea nai kai ke wha ngā au e ia ki ai pea toki pea na e whakotu urewa e tu i ai ko miti hange komsoni i he kulawe i he kuitonga. Na e ai toko tahalo au ia na e o atu o kau i he komiti ngā au e ai hange komsoni. Aia na e sea ai Lord Fusitua, mea kon whikau aki he pāka. Na e kai ke ku ngalo i au pe na kau ko ki ai i fotu ko ni pe mo tutu kana tupunga ko i he kai ke whanga we na ngarewa tamatu i o ai foi ko miti ko ni kai mea pango foki ko puke ko tengetange ko a Lord Fusitua aia ko mea rewa na hokona mahalo pena i he malu bo e whatato ko ni mea rewa na hokona hoko atu pea ngā ue koi ki he pāka koi ke umau au ia hangeke te au me he whamatala me mipalo au na kau he komit ngā ue koi ni ne te kai ke wha he na e toi fie mau ai kakai kehe ki he tutu pea i he kumanatu he taimini na koe pāka na kamata whai kai ngā ue. Na aku fia pe au ia ai ko hinga ke whai peha ngā ue ki he ngā whakamone la lahi pehe. Pe oku iai pe na ia i hanga ue halaki pe ko whai hala pe i kai pakapau i kai pea tau hoko atu. Hange pe koe tutuna ku whaamawia ke whaanga au e ki ai he koe he nai whai e u hopo ia ke ki he mau lao he tutuka na te kai ke wha hopo ia ki whakakaukau pe na e palani e tutu pea te kai ke wha hopo whakatau taha ia ki he kau mate. Aia koe ongo me aia e ua na whaamau ke whai ai whakatotolo ki ai hako misoni. Ia te au pe ia i he kusio ki maa e o ngā ue koe ni kai ke. Koe mea aini hoko koe mea koe whikawaki mo e pāka. O kai ke maorerei au ki anga ai process mo e anga e whe alu aki holo ai mea ko ia.
e me hau me whakatahato ko ni, hange ko ni koe whakatotoro ki he pāka, ka koe tāri ena ai pare mia, ka koutui mahalo ko naresoni tupou, o kuiai haane kau whetu utaki, pe kua haane hani ihi o kunau whengao e aki tonga, o mai ai uwha matala ko ia, ka malawa ki whoke mo one pare mia aia he koe fo i prosekia a e tamatu i mo whakatahato koni. Malawa peke mo one pare mia na ku te eki ke o mia ki ai, ka koe whainga mea aia o ku paro parema e tonga. Paro parema pe ko haina ane hanga koe whainga paro parema ko tala noa ki ai. Te o si koa a whe ai mea koe Privacy Act, ai mea koe confidentiality, ai mea ko hono tauhi malu ai o mea iha kupu whatahato koni pe koe kupu kabineti pia toku whakahoko mai i e tā i wā oku fie maua i ka eua e hao pehe. Pia ko lawe ki anare so ni o kune osi ilo e foi fonga ngā au e ko ia ko loe ai. Pia kune ilo pare mai ai Fonua tap moia. E ko ku ka ngā tangata pene le son ne ngon plahia te au. Ka kune ilo e foi mea koia, ka koe hā mea kune hā ngai o tuku mai e foi mea koia. O ku te eki ke whakahoko whaka-ofisiare mai me tamatu i me whakatoko ni, ai foi ora o e whakatotoro koia. Koe whehu i, ko hai ai loea pe koe tama i he whakatoko ni na ane o mika nare so ni pe koe ko hatama e whakatoko ni pe koe hatama i tua. Tau pare mani koe wheawe aki holo o information ni, ka e fōu he fōunga pia mo i kai ke malu, mo i kai ke tuku, ke toku whakahoko mai i hono fōunga totonu. Koe kua ngai ai ku wakai ki aine, totonu ke wai tuku mai e nare soni he ku i kai ko ha mea ia ke ka waha taha ki he pare mea, ka pau ku o si alu ki ai, he koe fo i ngā au e ia ai whataha tokoni. O ku totonu, a ki tau tolu, mo ki tau tolu koe, o ku i he umala e wha profesionare pe he, o ku hanga mai e kakai ke tau ka hanga i si pinga rerei. He koe mea ko ia, o ku mahina mai koe whai whakatotolona e whai i tu a me he whai whatongia e pare mea mo e kabineti pe a mo e pure angana e whai pea tau ataina i tua. O ku totonu ke tuku ai, ke hau wataina me whakatoko ni, pe koe komiti ko ia, pe koe komisoni ka pau, pe ko hano toku whakahoko mai he pare mea, koe ke o ko mei tu iau ke pare mea, he koe ke usua tau, po koe haa uhinga tuku ke, ka pau ko omi ki ai, ka kune hanga puke, he nai whihi ai, he nai minista paanga, ia ako ia. He ko ia na ne whai ututuun ke paanga. Ka koe tuiau koe ai peto tonu whakarao ia i he uhinga ia nari sami he koe uhinga ina ne tuku mai ka pau ko ne whakapapau i mo oni e ia kua osi i he pare mia ke tuku mai. Ka koe mea ia whoki e tonga whakaos ka ulawe ki ai. Ko ne oatu koe ai ola ko ia ki he pare mia ka pau na e whaihala. Pea i kaike ne tuku mai he koe ia na minista apa anga i he konga lahi o pure anga koe ia. Malawa ke aua te ne tuku mai, he koe ne hange pēha ne tuku mai ke tau te a ia. Ka pau o kuo mna koe ha mea pehe. Ka koe kulawe at pēha kuia, ka pau, mahalo koe uhinga ia nare so niku ne ilo ha mea pehe. Uhinga ia koe e ne hanga tuku mai e ne poini pe koe ha mea koe ke whai mo tuku mai e pare mea. Ka uku mahino ke te au. He tatau pe mo pare mea he ni ka pa e tuku maha mea pe he kai ke ne tuku mai ia e ia ka pau ko la vea lahi ai. Ka koe mea rewa ia ai papliki ke nauhanga o te ke atu. Ka kou tuia ku hinga pe ana re son i he ta whaake ta. Koe ta whakoe ta hako pe he. O ku mau ai ka pau ko mea koe au whia he Privacy Act me confidentiality. Ka pau pehe na le sonia whakala o i kai ke whihi ai kua whie mau ke tuku mai, ta koe ai ne totonu ana i ta whaaketa. Malo e tonga,
Malo pito, profesa, ko ngā pe ko whakau ka uia, na e tuku peke kakai ko ngā he ko whakamata whana le so niko report ko nina e mau e sune wafe uanoa, pa malo na e wakai pelo e aki ai o fufu o loa, ai kai ki whai hano tuku mai ko hae mea koko ki ai, pe na te makatunga pe he hu ina ku whai ke pare mia, pe ku ai ha mea he reporti o ku hinga hano fufu I ko koe ke whia mau ke ilo ke a kakai. Pea na tari pe pare mea hukai pe kia hane ilo ki ai, ke wakai pe ke wheitu uko na nau whai whakatotolo, ai ke whatahatoko niko ki nau tolu o kui ai, a ripoti te nau lawa tari ai whehu iko ia. Ka kehe koe mea hono ua koe, te ohake whoki he newspaper koe ni Fiji Time, he, koe taimi ko a Fiji, koe nana ohake ai toko uongo fulu tupu ka inga tonga, na nau alu ke newspaper ko na FCC o whakahai nau taiwhia maarie, nau hanu ki ai ko hinga ko nau pehe, ko mātu aki hanga e pule anga tonga o tuku noa i li aki ki nau tolu ke nau tue noa I fisi. Ka nau mahu inga iange i nau tolu ia prioritize e nau tolu ke o atu ai kau siaina. Ngā uena nau atu o Kolontini Vanuatu o Abe Kitonga, kai tuku ki nau tolu ke nau whakaofa I fisi. A ena koe nau whamatala, na nau os Kolontini, os totongi na toi nau Kolontini ma asi klup uloaki. Klup tonga hono wana nau Kolontini e peleri, pa koe nau tari koe ke whakapuna. Pea, amanaki e koe ke nau heka koe ke whakaheke hao whakapuna he wike taha, mo e taofi mai pure angai whakapuna koe mau ia koe, kamata e koe no mau e toko ua I fisi he COVID he fwoi taimi koe ia. Pegu nau pehe koe talue me iai e nau nofo paia holo I fisi o au mai ki he ahoni. Pena nau airewa e nau pena pehe foki ki tō ngau nau pehe o kuiai e nau totonu ke nau foki ki api. Pea ku nau ui ai ke pure anga ke mana tui ki nau tolu. Koe konga koe na kai ke haa mai e he ngongo koe ni. Na kai ke hanga e he newspaper ko a fisi taimi a fisi o whakaha ke ilo he na wongo na e osto tongi e pure anga tonga e pa anga fitu wafe ki he toko taha I he kainga koe I fisi pe na nau tuku waka ai ka whi konga pe he ngongo na e kai ki kakato koe hanu mo tau taina ai kainga tonga I fisi ke whakahoko e nau hanu mo hae nau whainga tuku a ki whai koe konga koe na kai ki kakata whi ngongo koe kai ke nau tala mai na e kai ke fuuri e kina ki nau tolu na e atu pe pure anga tonga e taki fitu wafe ki he taha kotoa pe ko os whapapau ia me tonga koe mea mo onia ko os totongi fitu wafe ko ni ke te ki nau tolu ka kotu he taini mi koe poini e kautonga koe ni koe ki nau toe toka ana tau pe anga paanga pe koe ha nau fia mau ke nau foki ki api ke nau foki ki tonga na ave pe toi whehu I ki he paremia ka ku te ke mau ha whainga maari e ke ne tari mai. Malotonga te uwhai halawe pe ki ai koe ulo aki o ku pau ke tau wakai ki he whakalu ku fua pe mo whakamaman lahi. Ai tu ukoe ai kau stranded Tongans pe nau tolu nau whihia I muri. Sai koe tau sio koe ki he whakalu ku fua Universal Global whakamaman lahi. O ku ai e u whaahinga o e whihia I muri. Pea koe whihia o ku mahino mai, koe whihia na e la wafe whihia hen I Australian. Pea koe kau whihia I muri, la wafe Amerika, la wafe New Zealand, tuku ke he atu e ngai wheituke. Sai, o ku whihia a fisi, pe kua o te au, pe ku te au tupu. Sai, tau sio rewa, koe kau whihia koe muri, o ku mei konga e ua lala. Koe konga e taha koe whaahinga na uo mai ka o kui kai ke toi ia koe ke nau dual citizen. Koe whaahinga na uo mai o ku nau passport I tonga pe. Na e o mai I whaahinga uhinga kehe pea nau whihia he COVID. Ia rewe whaahinga na e o mai o ku dual citizenship.
O ko kau ai pia mo luseane. Na mao mai pia mawhihia heni. Ka o ku ma Siosiua maua o ku matangata fefine Fonua Australia pia mato tangata fefine Fonua Tonga. Aia ko maua o makau mau he kakai o kai kaha maparaparema I he ma stranded he ni neongo o ku manofo I Tonga. I konga lahi o e tau ko toa peko I ngā ue alo au talu me he wafe taoa. Pia o kuiae ni I toko lahi pe he I he kakai ko ni o tatau mo maua. Pea o ku maupe e mau mo uia mau tolu toi maupe e mau ngā ue mau tolu toi maupe me aia ke whai muri ke mau mo uia I pia me ngai tokoni I he e mau hoko koe tangata mo e whewhine I Fonua I muri. Koe si kakai koe e taha ku nau passport tonga atana nau mai e whai ngā uinga ke hena nau whia he ni kai ke nau mao e ngai mono ia koe. Koe mea rewa nai hoko hange koe ni ne ki ke hawhei tu uia ke oange he pure anga ke nau nofu ai. E pure anga Australia, ne kai ke ahana nau paanga na nau mao me he pure anga tonga. Na nau nofo peheni I he kāinga system. Nofo pehe whamiri pe aku kei nofo peheni ai toko laungi au lahi kōsi alatu e whahinga. Na nau nofo alo pehe ngai api tonga. Kai ke o mai hanau sirini me I tonga hanau fitu afe ki he toko taha. Tatau peheni ko Nusila, ko uhinga katoa ni koe COVID mo Amerika. Koe mea koe ni fisi o ko whaapa ki ai, ka oku totonu ke toi whaipe ai wakai tatau kwa ki nau tōru e tonga. Koe ai mai tamai ki ako heni. Koe ai mai tamai ki ako I ngai feitu una na o mai scholarship. Ko USP ko toko lahi kau fisi koi kau tonga I fisi ko kau tonga I USP me kau tonga o ngā ue. Na o mai scholarship katoa. Kau toi ai. Na o mai scholarship katoa ki fisi. Ko kau wako tonga na o mai heni kau wako scholarship. Kau me kau wako tonga na o mi heni na o mai private. A paure ke tau hanga whakau e umea koe. Sai, koe kau tonga koe fisi na o mai scholarship. Koe kia hataha, I he kulawe e kau o mai o ako USP mo o Fijian National University, koe o mai scholarship, ka ato ape kau o mai me tonga ki fisi. Te kai ke hui loa hataha na ha private ki fisi. Koe private i whai mai ke university. Koe mea koe ni fisi, sai, koe kulawe pehe whakaluku fua, whakamāmanai, whaka-universal, koe ngā ke tau sio, pe koe hae mea o totonu ke whai. Pe koe hae mea e fairness. Ki he tonga ko toa pe o whihia I muri, koe tonga o passport, I tonga mo tonga o dual passport, hange ko ki mauto. Ma kautui koe mea rewa kakai ke nau whamau I ake a kautama I fisi I he kufo I whamatala koe ni tonga. Koe mea kou lawe I ki fisi o koe hae ke he ofisi me he kautonga na I whihia he u Fonua. Koe kau o mai toko lahe nau tōna o mai scholarship. Te o mai me nau fitu afe. O se ange, ku hala katoa fula wafe I muri ke o mai hanau mea pehe mo nau inasi ha monu ia pehe. Pako fisi pe o kulongoa. Mahari Ange koe lau ala plalu. Mahari kalasi pe to ere soni. Takita hawhaia ne whakamā. Ko mea pe ko lawe I. O ku ngā we aki whakapolitikare e he patoa o takea se aspo hiva ai mea koi fisi. He koe kau tama fisi fo koe kau USP. O ku nau hanga o ngā we aki pe kia. Ki he teu whiri whare area. He o ku ngā we aki mea koe a whapolitikare e se aspo hiva ta mo ia mo e patoa. Pea mo ngā hiwa a waa o e patoa. Ke nau kempeini aki. A fisi pe. O ku ta ema ai au toton ke ai ke whea. Ka aku pehea fisi fitu afe ka atoa muri ke whea he koe hae a he kehe o fisi. Tala mai ange e hataha.
Ko ha me una fitu afe na toka ka e fitu afe ka tonga New Zealand mo ni. Au kua e fu api na silanga I fisi, o kau tonga, na tau tāna ki paanga atu me heni mo mamani ka atoa o awe ki ai, o ku malawa ke nau toko ni e fu api ko e nina langa, I kai kia fu api tonga ia langa he u Fonua ko e ni ke no fu kia I kau tonga he na o mai. O sange me a ku makehe pe u benefiti au mao e fisi, pea nau whenga pe nau tō ke tu uho nau loto, o ngā ue whakapolitikare ake. O kai ki uto e so atu, koe uhinga whewheka ia taha he ngā ue whakapolitikare, ai kakai tonga fisi ke te uwhiri, koe talo hono ai mai eni me mua pe koe ha mea ku uhinga I ngā ue whakapolitikare ke te uwhiri. He koe mea ia ke oho whiaki ai pāk, ai pek, pe koe pāti ai kakai moe pure anga, koe ni moe pare mea, I he te uwhiri, ka ue he ngā he mea. Hange pe koe mea koe na ke lawe kai ki mua. Koe mahaki whakai ata mai, ko whakarea koe mahaki whakai ata mai, I e tau whanoa ke ngāwe aki, ai ngāhi tuku aki I pehe, koe mea kempeini ke whiri, tau hono whaima I Samuel Aklis pōhiwa, pea ku hoko mai ni kono kau mui, ka koe mea sai ange mea na whai Akilisi, he nae o mea nae hono u wha mo oni, nae o mea nae mo oni, Koe whai koe ni ne whanau mo no kau mui ai mea tatau na whai Samuel Aklis pōhiwa. Pe Sept hiwa noa pe koe hiwa nima, o ki kai kia whamo oni he o mea nau hanga teke, o whai ake nau kempeini whiri mo nau ngahi tuku aki. I he koe kai kia lawa whamo oni. Ko kai kia toi lava a kulupuia ko ia e tonga, o kempeini whea mo oni ke mea koe kempeini whakapolitikare iha teu whiri, ki he e nau ngā ue na e whai pe o kulolo tonga whai. Koe kempeini koe Samuel Akilisi na ne whai ngā ue, o ko whakanga I lahi a Samuel Akilisi pōhiwa. Kana ne kempeini nai ngā ue na ne whai eia. Pea I he tā I wa atatau, nai ngahi mea na ne whakamoni, I he tā I wa atatau, nai ngahi mea ne kai kia, ne ngahi whakamoni kei nai mo ua ai he hopa. Kana e iai ai mea I he ongo tawhaki. Koe kau mui koe he ahoni. O kunau kempeini na tō koe kia ngahi mea ia, he ngahi mea unau tuku aki I ke whakamoni I aki. Ai mea la. Pea o kui kai ke nau hanga tala noa I haa nau ngā ue e tonga. E koe ke haa nau ngā ue na tōna e whai koe kau kempeini haa honi koe nau ngai ngā ue na e whai koe o mau ai Fonua. Na e whai ai mau lahi ai Fonua. Hange koe put ngā ko saspo hiwa mo piven piukau. Moe whangafu upahela lahi na nau mau I e pure anga patoa o kei longoa pia kei he ia e Fonua. Kei kia hanau ngā ue nau tō ruia kua whai ki he Fonua. Hala e whika moe lau kono. Ka koe mea kou nau ngā ke nau kempeini koe nau mai o mai ai u tukua ki I kehe kakai kehe me o lunga ki lala. Oku I kai ke lawa whakamo o ni I whakai whaatotolo whakaako pe whakawhamau anga. Ka urewa ko whaha u hopo a e ni au tau tāri ke a ipe ko ha mea hoko. Ka te whakafoke ato. Professor Malopito ko tui pia ku mahino ai whakaukau koe ni ke kainga koe ni fisi. Ai a koe tatari koe ni kuwai koe whaangongo peke pureanga koe hanau tutu uni ki ai. Koe konga whaosi pe Professor koe trucks o ku kei koe palapare malahi pe ki tonga. Na e whahoko hopo koe ni afmei mo unga pe mo I princesi pe ki a Clive Edwards pe a mahina mai toloi. Ai he kai ke whaha koe ke a te fu update me ai. Koe tau tatari ko toa pe ke toki whahoko hopo pe toki ose o la. Pa tau toki tala noa rewa ko whe mea o ku huuki ai. Ai e tau I ko ia trucks o whatatau pe mo e isi u koe ni kwhai e koe ai awe ki whamauanga. Ko tuka ngahi mea pe ia ko o mai he tainimi ke update mai ke whai kia hawakai pe a mea te koe pe mo e universito lo au. Ka pau ko ki te ha mea te tānaki mai
Pea ko kore atu ke taha hoko atu mua ki he konistuto ne ki he kupuni manoa. Malo tong, ko tui ko mea lelei a ono whakahoko ai u hopo koe ni o kuhanga mai pe hange koe. A mea kon ke whaito kona tapu me ngā hitu kua ki. Pea ko mea pea te tau iku ki ai koe alu ai u mea pea ke whamau a ngā ke whai anoa whangatuku. Pea hange pe ko whakarea o kou whiawhia au ia ko i ngā koe mea koe ki e mo oni mo loi koe mea ia whakai whamau whakai lao. Ka kou whiawhia pea ku whakahoko ai u hopo ko ia ke tau fou i mea whakalao, whakonistu tone, pea hangepe ko tā noa whoki e kai ke tau alu ki a whainga whakaiki iki, koe tau kamata lawe pe ki ai ki mua ka kua alu ki e awhnima e whamau, pea e tuku ai mea koea ke tau tuku sio ki ono ngahi o la kai tuku ke tā hoko at ki taua ki he konistu tone. Koe aho ni e tonga hange ko kulawe he wiko si whao se ta polokalama. Te ta alu ki he konistu tone o e lolotonga ni i e kupu ni manoa ko e konga ua e konistu tone. He kulawe bide ngā hi whakaiki ki e kupu ni manoa, pena lahi ngā hi whehu ki hange ko kulawe ki mua. Ke ta sionge ki ai pia na e mei ko e fo i tama i mata ene o ni riu he wa whehongo furu na nau hanga wala si pa ko ta oslawe at ke u mea ai mo ku whakaanga ki ai. Kai tuku mai ke ta alu ki he ni manoa ka ko kore pe ke ta toi hau pe me ni manoa pa ta toki alu ki he ni manoa ei ki he pare mia pa ta hoko toi ka ta kamata mai me he whakataha toko ni. E tonga. Koe ni manoa koe whakataha toko ni. I he konistu tone en lolo tonga au tau ki awhi mai ki ai. Ma te lau hanga tonu atu pe, sai pe whakatonga pe atoku whai ai a ku tānaki mo whakauhinga. Koe whainga o ku kau ki he whakataha toko ni pe a moi ngāhi mawhai ai whakataha toko ni. Pe o ku kehe ni a moi tala noa whakataha toko ni nau tā noa kei wike kuosi mo wike atu. I he konistu tone o e taha walu whine ni ma. Whakataha toko ni ma ke heni. Koe ni manoa ulua ki o e ngahi mawhai pia moe whahinga o kau ke whakataha toko ni. Ni manoa ulua ki. Kua pau ke whakanofo e tu i ha whakataha toko ni ke whare i ia. E kau ke whakataha toko ni ni i aia e whinangalo ke ai ai tui ke whikau ke nau kauai. Ta ki lawe ki ai tonga ke fo i ni manoa urua ki ko whia lawe ki ai, Koi. I he konistu tone motua na i kai ke aha fo i whakamatala pe he. Koi. He koe hae uhinga. He koe kapineti pena e o hake o whakataha toko ni. Koi. Na kau katoa, sige maarie e tonga. Na kau katoa e kapineti, na ulu he ngahi potu ngā ue, koe kau whakafofonga whakapolitikare, o koe kai ko hakau ngā ue whakapure anga, public servants. Na i kai ke nau hū mai nau tolu ka hano, whaka eke o fou he founga ngā ue ko ia kana nau hū mai ko no whiri e ho eiki no pere, pia whiri e hou eiki o kau whawhawhonga o e kakai. I mean, ai hou eiki e kau whawhonga e kakai e he kakai. Koi. Pia koe oto me tiki pe e nau i he whakatahtoko ni, i he whakatutu a tau whahautu po ua ki, pia nau aluai pe, e nau i he kabineti isa, Nau alo e pare mia mo foi kau minister kabineti o whakataha koni na kai ke whiria e he tamatui. Ai a koe hangalewa e he fo i mea ko ia o whakahau i e tamatui ke oua e kau he whiri. Whatonga i tonga? Koi. Koe ai koe e tau whahau ke i e uhinga ko e ni.
ke malo e tu I ke o te ne whiri ai kapneti, kai whiri e hoi ki no pere pe a moe kakai. Koe. Koe hae tu I ke whakatata kone. Koe sea ata ate. Kone haere mai pe o sea, ke ne whiri e ia hataha. Koe. Tau ata e nai tu I he foi tu ko ia, ke oa e whihia, he kutaurongoa a he ahoni, koe whiri he tu I. Foi whiri ko toa pe e tu I, o kuta e whi maari e ia ki ani. Koe. O kutuku hake, tuku hifo, ai tu I, o kutuku hake, tuku hifo, e toko taha na ane whiri. Aia koe ku whakare au pehe. Koe wafi hango fulu ko e nau ai ke whakawhihia e tu I. Hena e pehe tonga, koe whakaukau foke ai ke ceremoni olo e tu I. Pe alui au ke nau ilo e nau tō uia e fui wā I hala moeanga e whaunga, moeanga e fu toka e ngahi lalanga, moe ngahi lalawa I e konistu tone, pea moe lao, pea moe haa, moe tauwhatunga motua e Fonua, ke heka ke lava ke nau hanga nau tolo tō pehe tu I pe alo ceremoniolo I he keisi ko atau tō. Koe. O to o ta e whai hari ukawa, lingi toto. He koe liukama lingi toto pete ni lama o to o apite tu I ke alo ceremoniolo pe ta aki mo ulalanga, mo ulalava koe ni I he tala e Fonua, I he haa, I he haafua, I he lotu mo he haafua. E to kilawa ia I he foi mea koia. Kana nau pehea nau tolu he nau mao halamo e nau tae mahino. Tapu mo ki nau tolu kau ai peau ke mahino. He ku tae mahino e fui mea koe ni. Pehe nau tolu ria ko hono te ke I koe tu I pehe I te nau lava rewa o pure e tu I. Ulua ki tonga, koe foi poin mahu inga e ua. Ulua ki o ku nau ai e tu I ke tuu ngā vai pea tuu whaingata ia pea tuu tae malu. I fo I wafe ngo furu I ni manoa uaki. Ua o kunau ai tu I ko fo I palatokasi. O kunau ai tu I ke toe moa pa furu ani. Se palatokasi ko. O kunau ai tu I ta fa ke ta ha ke tu nga vai mo hafua mo I kai ke malu I he uhinga. E ko ia te ne whiri e whakatahato ko ni, pa koe taimi ko toa peu ne whiri e whakatahato ko ni o ku whai ai lauki ai. E koe lau koe kakai koe ni, o ku nau lau ke he tu I, o ku nau lau ke nau whai ngā hirea kovi ki he toko taha ko toa peu o ku whiri e tu. Koe reo ke malu e tu I. Koe ta whaake taha. Whika ua. O ku nau ai e tu I ke toe lahi atu hono mawhai moe. Mo ene mawahe mehe kapineti o I kai toi whae haa o atu ki ai a e kōku hoku pena ku Slavike. Koe poini wai. Mari. He ku whiri he tu ia mehe kakai I toa. Ane whea ia ha whiri he tu I mehe kakai I toa. Ki he whatato koni. Na ane whiri kakai mei toa I kamata ke ne whiri mai ai kau toa. I kai ke nau kau, pe koe kau tae no pere, ke kau he kapneti. O kui kai koe whiri mai he tu I ki he whakatahato ko ni, o hange koe aho ni na ne whiri mai ki he kapneti, pia I he taimi tu wai ho nau wa e tamo nau tolu he kapneti, o to me tiki pe e nau kau he whakatahato ko ni. Koe. Koe aho ni o kui kai, o ku whiri he tu I o hu hangatonu ki he kapneti. Pea o kui kai ke malo. Ka, koe palato kasi e mea koe ia. He koe taimi kou ke whai ai ngai tūtu uni, me ngai whotūtu pehe, ko pau ke mahino I ka atoa ngā ua e kau filosefana e whai ki he konistu tone mohono ngai kupu, he koe kupu ko toa pe konistu tone koe nā, mo hatoe konistu tone, koe tukutuku lau mea ea e kau filosefa, kehe na ta osi tala noa ki aina uslave ke ai tonga. Koe. Maka pau ke hao koe moho marai na ke ekonomika, pe na ke ako inlisi, pe na ke ako ke hao o whai ake o whai tūtūni ke konistu tone, ta e mahinoi ai u contradictions, mo u
association ai umea ku whepaki mo umea ku whekau aki I he kupu ko tō peko ni stuto ne me e ata mai o kau filosefa na nau whāu. Tuki o mai tau whāhau ai kātoki. Ke mahino e koe te hau ko mau I. Ange koe whui mea koe na. Koe. Whahinga whakatūtu o nei whai ki he osi ai riu kāwa. Hono oange mea pehe ke tu I osi kai ke te aha no mawhai pure ana ki hatoi o mea. Kai ke te commander-in-chief moe ha. Koe. Ka koe tae maa usia, koe masiwa ilo, koe ke uto ilo, e au ko pau ke utala noa. E koe ke hataate ne hao tala noa mai e o mea. Ko au pe mo palo fesa ina futua kau ma whaata noa ki ai. Katoa e fukau poto koe me fuka kaina kau e li liu na uta noa peku sai. Ke sai fefe. Pe au kau paro pare ma he o mea koe ni. Toi no forever kakai o whaka amo atu ke koha me une whiri ai e komisiona ke polisi moe ha. Koe uhinga koe ni manoa ulo aki. Koe. Toi whaingan lewania ke toa ni manoa ulo aki. Hei kai toi e hatu I te nehanga li rio ni manoa ulo aki he koe fuanga palakuna e whai ke hangai e tupou ni mau tuku mai. Koe mea koe ni nai mo koe ki ai atu pūnima. Ana aku usilave ki tonga I fo sete sipe taha I tonga. Nai tōno nou e tamatu I ko tu pūnima I fo I tufunga fonua koe ni I he umea koe no ko tala noa atu ki ai. Na aku usilave ki tonga koe tuipere hake uluvalu mo e tamatu I tupo ni mana na tono no ke ono fa hoko I umea koe ni. Koe. Loa ke nao. Pa kou whaapapala. Ka kou o atua e ku uhinga, pa kou tala noa atua pa kou tala noa ai tonga. Ka o se COVID te to e whoki ki ai, to e hoko atu pe tala noa. He ia e kuonga. Pe koe waweni mai, pa koe tuai mai. Kua pau ke tala noa ki umea koe ni ka aku. Tala mai ka atoa he kakai mo e kaupoto, kuna ospekia mo e kaupoto e ahoni koe foi ngā au e lelei e nai whai. Na e ui koe tufunga, koe haa noui. Na e ui koe whakalelei, whakapolitikare. Koe foi fuafua whiharaki e tonga. He na I kai ke aha me aia I he whaunga e Fonua mo tau historiana e ai koe whakalelei whakapolitikare. Te ke kume historia, te ke kume e tau u pupunga rea, o kui kai kia harea pehe. He nei kai kia hame ai e tonga koe ai ke whakalerei I hamea. Koe mea koe tonga koe tufunga, koe whauirea ai. Te whuke nau ele nau tō ruia ulea koe ke nau ngā ue aki. Koe saupulu, koe tufunga, koe ureane to ton ke ngā ue aki na ngā ue ake lo au. Taim ko toa pene hangai lo au whai sau pulu na ne uimpa mo haa tu I koe tufunga Fonua. Uhinga ia ko o ko ngā ue ake tufunga Fonua. He koe eni tonga. Koe tufunga Fonua o kui kaike ne tala mai e ea tonga pe e sai pe e kovi. Mea ulo aki ia. Koe te tufunga I koe ha whare koe ke ne tala mai a koe whare koe ia e le rei. Kai. O rewa kua o se whare pe a tu, pe a whewheka, pe a hao e a wha, mo e a hio hio, pe a kei tu, pe te tau pe he rewa, o ku lelei ai tufunga nai whai. Ko te toki hū mai e fo irea ko lelei, au toki hū mai a I he mahino ku whewheka, ku mālo, ku mo one fo I ngā. O koe ke o mai a o mai ke whakamua mua ake hange ko mea, koe me whai wā whengu. O mai a whakamua mai koe whakalerei whakapolitikare. Ke whakalerei whe. Koe nau ka e mahino ke hanga e tufunga Fonua alo au mai ha tu ipa nau ngā oe no ai ake urea. Hange peko nau ngā no ai ake ataki tua mo e tari ui mo e ataki loto mo e urea. Ka tae mahino kato. Aku peheni rewa tonga fo iako naki koe ki kono ngā oe aki ai lerei I tau whatunga mo tua Fonua mo historia. Oku peheni.
pena ku ustala no ke ki tonga ka te tu ta no atu ko tani ko fai ta ma fa ka va ko fai nga we mo la nga we mo ha na yo wa pe tatangi marera fo yangi amboto apuaka o kupehe mai i ene la valere i ai fatongia ko fa ta no ke pe tatangi marera fo yangi amboto apuaka o pe u filere ye nga we kai ke ilo fo kia ke ilo ya ko le re ya ko ha me ya ke o mai kimu pe to ki fa ye nga we he kui kai ke ta wilo pe le re pe ko vi ko hinga na ya he ka lo au mo ta fanga kui ke mau nga we o kui kai ke ai no ia ke o ma ta la mai le re la nga fare te ke o so no la nga fare o te ke o se pe fe ka fare te ke o se pe ko la ke a fa pe ka a ma fare ka ko ni manoa o la ki atonga ka te favo ki atu ka ko hanga hulu i atu an mahu inga ai ni manoa o la ki ka ta ka ko malo apito professor pa ko tu ia ko ke te haktana ki aku ki he konga ko ia o sifu mahino apito pe ai fakau ko ni ko ke hanga o mai ko ki foi fehu i penia o mai he taha ko ni ko wilo pe mahana ku filave i pe mo foi fa matala ko ni o fai i he tala noa ko ia ki foi liliu ko na fa ko fehu ko o mai ia ke hanga ho wakai ki tau e ua noa ka hoko mai ko hai tu unga o ku iai e tu i pe mo fatu ko tau fonua ma tu unga ko no tonga la langa e fonua ku ke whakaukau e ke i he tu unga te tau pe ahoni pe te tau liliu da tolu ki he tu unga ceremonial ai ko na fai ke whakaukau pe te malo hiange ai vi tu i ko fehu pia ko mai he tani mi professor ko ko fama lot ke fehu i tonga ko fehu i mahu inga ai ta o noa me heni ko ta ko noa me heni o kumakatu unga ia i fo i tufunga fonua o ko ngawa ke tufunga fonua mo saupulu ko ne fai he wa fe hongo fulu pe a te fito ki he kupu ni manoa ko ni ko konistu tone ko hono tama i mata ai kupu ni manoa ko ni e tonga sai ku osima he tau tolu ia pe ana i kai peke ai e foi whaunga ia e tau whaahau ke ceremoniolo ke whakalangi e tu i ke tu i topu tapu. Kau to e lawe atu tonga. Koe hau koe mehe ha tu i motua, tu i tonga, tu i takalaua, tu i kanokpolo. Na e ai e tu i tonga o topu tapu pe ana e airewa ai tu i takalaua o hau. Koe hau, koe mawhai pure ngā au e mo mawhai pure whakakautau. Pea hiki rewa ia me he tu i takalaua e mawhai hau, mawhai pure hau, mawhai pure ngā au e mo mawhai pure toa. O awe ki he tu i kanoku polu, kai hala ai tu i takalaua, mafuri rewa ia hange o ku whakalangi langi whakataha mo e tu i tonga. Ka aku peheni. Na ana kei mau pe mo u mawhai pure, whakakautau, pea mo u mawhai pure ngā aue, i he u me kehe mehe mea whakapolitikare, mea whakaekonomika, mea whakasosiare. Tika ke whawhai ke hata anoa kau whatotolo. Tatau pe mo tu i tonga. Nei kei ke peheke, topu tapu au pito ceremoniolo au pito tu i tonga piko tu i takalaua. Koi. Sai, whai ko e tau lingi toto. Ko ta anoa peheni ke mahinu. Whai ko e tau lingi toto, lo tonga nofo ai mawhai pure ngā weme mawhai pure whakautau i he hatui kanoku polu pe mo u haa o hatui kanoku polu. Nai taimi ne alua e mawhai ko ia ta whaaketaha. Alu kia whae mo tā kai, alu kia uka alala, whoki mai.
foki mai, ki he hatu I kano poru, ke tu pou toa, hau ke tau wha. Na koe whai koe tau o osi. Hangarewa e tau whahau o whakatahai mai ai mawhai topu tapu na e I he takalaua pea mo tui tonga o mai rewa ia whakatahai mo mawhai pure ngā ue na e I he kanoku polu I tu poutoa I ane iki pea mo mawhai pure whakakautau o whakatahai fo I tolu koe ni o ai koe taha pe I he konistu tone o kamata mea teia mea tau whahau tu polu o tau haua. Ka pau he kai e tau mahino e fo I whakataha e tolu koe ni ihe mea kotoa pe o ngāhi whaunga e Fonua. Pe hei kai pe ke tau mahino e tau tole mawhai pure I tonga. Koe pe he, koe mea kou tau pe he ai. Hau e Fonua. Koe lea koe ia, he kai ke aia ke he pare mia. Neongo ku anka e mawhai konga. Koe uhinga whaka koe ha. Koe uhinga he wange pe ki konga ki ai o mawhai pure ngā ue. O kui kai ki anka e mawhai pure whakautau. Pea koe mawhai topu tapu, o kui kai mauia e hataha I he. Kai ke maa he paremia, kai ke maa kapineti, kai ke maa he whatatokoni, kai ke maa he wharearea, maa upe e he tamatui. Koe whihi koe o mawhai koe ni me nau whikau kau ki sai. Whakataha I ka atoa ia he sino o tui. Waherewa moe konga ai ki he wharearea, moe whamau a ngā moe kapineti. Ai mawhai pure ngā ue. I kai ke oange ai mawhai pure whakakautau moe mawhai topu tapu no whopea he tui o au ki aon. Pia koe fo I whihi ko ia ka pahi kai ke tau lava mahino I mo whakavete vete. Aia koe kuhului pe he ka o atlewa tari ke tau e wanoa ka hoko. E toko taha kou whehui, o kuke sio mai ke he utala noa ke he ene whihi, e lawa whewhe he tau e wanoa ke to o mawhai topu tapu o tui, kai whakalangilangi. Lolo tonga koe au koe e mawhai pure whakakautau, ai Commander-in-Chief. Lolo tonga koe au to iai mo mawhai pure ngā ue whakapolitikare I he tui pe. A endi o kune whiri ake ano konga ai kau whatahatoko nipa toi whotutu pe ia e umea ai. Ka pona ke I tonga pe kuke I tonga I he beteki koe o wharearea, moi kapineti e tui, na e humarewa mawhai pure ngā ue tui me whatahatoko nio na whareare Fonua pa toi whotutu la mai tui me iai. O ku whihi pe he tau usame. Sai, koe tau e ua noa ka hoko ai toko taha whehui, hei kai toi ririu ha fo I me aia. Me he ene fo I tuu koe ni manoa uruaki mo e ua mo e tolu mo e hafua alifu ke ni manoa e mo e umea koe. Hei kai ke toi ririu ha me aia ai I he eku wakai aku. Malawa peke uhala. Ka hei kai toi ririu ha me aia ai. E hoko atu pe ai longoa aia mo I kempeini ake ai umea ki he umea koe ni ke umawhai pure koe ni. Ka hei kai ke toi liliu ha mea aia me he tui mo e whatahatoko ni o koutanga atu e au e wafa Siosiua kalaisi. Meihe ha, koe ha e ku fo I prediction koe ape koe fo I kikite ke he tao e wanoa hoko. He koe uhingana tau o siala ki ai o ala ta e ilo pe ala hala he wafia ngofu a e nia te vete maamari atu he tau upolo kalama hoko koe ni. Koe pe he koe ho whehui ke ceremoniolo e tui. Ke wakai meange mawhai topu tapu e tui. Prerogative, kono sacredness, kono sacred power. E lawa whe ke to. Ko hono mawhai pure I he kautau, Commander-in-Chief. E lawa whe ke to o ke ceremoniolo fo I ua koia. E lawa whe ke to a hono mawhai whakapolitikare whakangā aue o kune kei ngā aue aki. E lawa whe ke to o he tau ua noa. E lawa whe ke to o hono mawhai he haa koia ai olo waha I he tau mawhakawa. Koia ai tui ka noku polu o whamau ki ai haa e taha walu pe taha hiwa o e ahoni. Koia o kune hanga whakanofo e Palestine o South West Iriana.
Koia o ku whakamau ki ai tala historia he tau e taha awhi ni mange au. Tala mai ange e koe. Kai ke lau kowe toka koe. Sai. E lava pe o ceremoniolo e tu I he fo I mea pe taha. Ko o si lea tu o fiagna, ku lea ke hui ko o si. Ma prokalama mu whai whikau pita po. Taha pe fo I mea lava I ke ceremoniolo e tu I he tau e uanoa. Pe ko ia pe e lava o whakahauka. Pe ka pau he kai ke lava, he I kai pe ceremoniolo e tui. Ko iri ukawa I whatu ulu e pure ngā ki lala mo he ofo, pe toi whatu uhaka e whatu tu fo aki a ringi toto. Ko ia pe. Ka te whakawau ki atu tō. Oku o Māori e pito ai whamatala e Profesa Pagotuk mahino ai whehu I goni na e whehu I mai ke tau e ua noa goni ka hoko mai. Pe aku mahino foki na ta whaatala noa pe kia na ki whaatala noa mahino a pito ke ngahi mawhai koku I he tui. Pe aku haa pe foki a Profesa I he taimi koku whiri e koku e na e whiri I he pureanga ku o si ke minista I he kautau pe moe Fonua a kere ai hataha pe mihi kau whafofonga kakai pe nai mahino pe na kai ke mokoi kia e tui ai aku whia mau pe tui ia he ko ia ko ai ko ke tānoa ki ai ko commander in chief ia ne whia mau pe ia ai no pere ke ne nofo o minista I he ongo fu I ta whaaki mahu inga ua ko ia ko kere pe moe wa whakautau ko ia ai Fonua. Ia he kou tui tonga koe lao. Koe. Nei kauia he li koe wā whengo furu I he kumau. Koe. E minista Fonua pe e ki no pere na nau whelo tō I ki ai whare area. Pea koe mea ta. Minista ai ki muri mo e kautau pe ai e ki no pere. Koe. E nai tāri he pure anga e aha ko ia pe moe nai kau minista ai me patoa. Koe. Aia ko ku mau ia pe neongo pe na e hanga e samela ki sipohi vai a kei whotu atu ai kakaita ai no pere. Ka ku mau ko foi felo toi whakai la o ia whakai whare area ai ngofo iua ko ia. Nai hanga e Samuela ia tesi. Ane tesi ia no atu ke minista hango tama tai no pere. Kana e tari mai aki pe ia foi felo toi ko ia. Koi. Pe te tatoki o kai pe uhinga whakauhinga au kia ki ai ka pau ku ke I lahe tataimi ke foi o tutu une ua ko ia. Me he ko wakaya aku ka pau I kai patatoki hoko atu he prokalama hoko. Koi. E lava pe Profesa ke o mai pe e uhinga ke ta whaosi aki. Ko konga eni o ku Māori au pito he tala noa koe he ta nofo he ni manoa uloaki. Ko mea koko ke whaatala mai ku osiang e tauririu ko whai konga ia o ku Māori e lahe pito pe ulahe kakai kunau o whetu taki o toki mahu inga Māori I he prokalama koku na ke whakahoko na ke tala noa ia pe he osiang e tauririu wafi hongo fulu tau toki whātawanga e tau toria to e liu ngā lahi atu e mawhai ia o ku he tui aini ko une whiri ko ene whatahtoko ni he pe toki hangare tui o ao atu I ka kaile rei ko toa peitonga o whakawhonu he whatahtoko ni. Ia nei toi whiri atu e o Whiwhino Clive Edwards. E tonga. Ko kakai tu ki mo atau potu taha pe ia e Fonua ko nau I he whakatahatoko ni kai ke toi poto hataha of ka nau tu. I he umala e kona o nau I ai. Koe mala e koe tala wha Fonua. Hanga e tu I o atu a whaiwhekau toke tā o Palestine wisiri ana, te vita havea.
O kune ngā aki he uhinga whakalotu pane ngā aki he ko te vita hawea, ko fua o sone amanaki hawea, whai whikautu ke tā sone amanaki. O kulelei au pito ai ilo ia mo poto a te vita hawea ki e tāla e Fonua. Koe ko hatama i ke te mika hange ko ki mautolu. Ka koe tama i he ku wakai tawa taina ki ai o kulelei au pito ne ilo. Ai aku tāpu ni mai tu ia mea ki he tāla wha Fonua apito i ai pe whakmane ko miti a ana se ai a kino pere a lot vaya. E ko mita la wha Fonua. Na tuku ke he ki mautolo kau e ke te mika i e umala e ko ia. Ka ke tuku ke he ange e umala e ako e ni ihe o kui kai ke i he whakatahatoko ni. Ka te utala atu e mea ko ni. Ko e mala e ko toa pe o ku i he whakatahatoko ni mala e whakaako pe koe mala e whakangā ua, koe kau topu tumu ia o e Fonua. He kai ke mao ia koe kapineti, he kai ke mao koe whareare a tapu ki nau tō. Ai kau tū ki mua koe ia, mao pe whakatātoko ni. Ia koe mea ia koe na utala noa atu, ai koe e tonga na utala atu. O si pe koe ai fo i liriu e wā whengo furu nei ai e mau email forum nei mei koe kau politikare mo ka wako, mo ka kaipe me umalai. Nei kau kia sa mela Crispo hiwa pea mo toke tā Stephen Halapua pa ko naona na wha security mai umea. Pa ko ne osi me koe foi whiri koe ku fua tohi atu peke a naua i e foi email forum ko ia kai ke to ilo pe ku ke tuku e ku mea. Ka pau te ke tuku te wanga o mai ke ko ku foi whakarea ko ta ki nawa. Ko liriu ma ulalo e. Ko ku whakarea. Osi ho maulongo a he tau e tolu noa pe fia. Pe osi ai whai e foi tutu, whai e foi liriu. Tufunga Saupolo pe tufunga Fonua he ku whakarea e au. Osi ko ia. Mo whai e foi liriu. Pe o skopa mo tuku rewa tu i ki tu a ke tu tau ata aina ia. O tu toko taha mohono fu ma whai o ku hai mo la lawa e koni stuto neko e fu ma whai whakarewe rewa mo e fu ma whai lahi. O mo aia mo tō ria ke tu toko taha pe ia o toi whiri e ia ene executive taha ene kabinete taha pe ko ene ui ko whatato kono. O ko ku talange ko whiri maulalo. E una hanga tuku hanga tu i ki tua. Na o se aia tau whahau ke puke tu i loto. Koe foi poini koe na kou talat koe ni ke mo o whamai patoa, pek, mo tau a taina, mo haipe kau whetara noa politika o sio whakarerei ke foi poini koe ni. Pea mou tuku rewa e tu i. Pea ko a whea e toi fie foki mai tu i na tau hanga teke i ki ai. Ai koe na ulawe kahi ui ko o sima wike atu. Aluata sa me la Crispo hiwa kore ki he tu i ke ka watu ia mua toko ua me kapineti. Ki he whakataha toko ni. O ko ui e kore ko ia ko e kore ai tae mahina mo e tae poto. He koe mea ina nau te kei ke atu. Tue alat lewa pare e mia a honi. Whai te kauto ke tā. Po hiwa te ane toa. O to e kore ke tu i whewhe pe ia. Pe ko ia mo hata ke na hu atu ke kabineti. Ko e me mahino ia ki hongo pare mia ko ia. Ai whaka ofa e nau whaiwhatongia he oku i tō kai tui. Io he ka pau na e ilo hei kai ke teke i ka koe whai he ta ilo me tae mahino. Te kai ke nau hanga o stati ai konistu tone kupu me kupu o hulu ake ata mai mo whakakaukau a kau filosefa na nau whau i he tau e wāwhe tupu he tau alu ki mui. Nana os whai? Pa nau hulu ke he whaunga e Fonua, pa nau hulu ke he whaunga e mea kotope. I kai. Kei ke nau ai, he koha mene kei ke nau. E na kei ke nau ilo. Na kei ke nau mausia. Me te uhanga fola maari e atu ai tae mausia ko ia ke si o ke ai Fonua he ahon mo e kaha. Pea kui kai ko hau ku ai ke nau ngari kovi. Ko e ku ai he koe mea e nai hoko. Ka kontui tonga pe ku kei toa taimi ke ulawe ke he ongo mea koe na ai ke walu ke ae ko hawau he.
Koi. Professor Kouti, mahalo e sayang kita toki hoko atu he konga ko ia i he proklama ko ni hoko mai. Ko sa te kona ko ke te koe pakapau ku ke pehe ku ke lele pe ke te koe fulahi o whamatala pe ke sai pe ke mau pe haiwi ke ta hoko atu he konga ua koe ke sai pe ke te au ki ta hoko atu. Ia, te ulawe ke ai tonga kata toki tatau, Koi. Kata ki pe ko kuine ki tie ku mea ko. I he kulea. Pea ko hei whiwa kovi whauke ko hei whiwa ako. Kai ke koe uloa ki tonga koe mea koe ki he haka ngō poine ua koe atonga. O, ki he mawha, ki he minista koe hano pere koe ai. Koi, minister no pere he Fonua mo kerekere. Pea moe Foreign Affairs mo whakautau. Sa, tau kamata me he kerekere. Koe whaonga koe he ahoni o kulahi tahape ai kerekere o hoi ki no pere tolu tolu i he tui pia moe pure anga. Koi. Kautoe repeat atu. Koe whaonga o ahoni pia mea tau whaahau tupo uro aki o kulahi tahape kerekere o hoi eiki no pere e tolu tolu i he tofia o tui pia moe tofia o pure anga. Koi. Sai. Poini ulo aki ai. Koe hae uhia ke minista hataha meihe kāinga. Pe koe kakai, pe koe pure anga. Lolo tonga koe ia koe kere lahi tahape o eiki no pere. Mahino, Mari. Poini ulo aki ai. Koe e anga whawhewhe ke hao ha whawhonga whare area o kai kia hano kere ke hao minista i he kere koe kau no pere pe una toko lahi taha. Koi. Sai. Koe poini e taha. Ko tau tala koe o e Fonua. Poini ua. O ku hai katoa ai api, ai whaahinga, ai kāinga ki he haa. Pea koe haa o ku taki ai hoi ki no pere mo he hātui. Pea o ku alu koe he tala e Fonua o ku tau alu o kamata pea me i he fumaka ko tohu ia o futuna. Koe kere ia. Koi. Pea koe tau rea koe Fonua i manawa e whae, koe Fonua o tau hopo mai ki e Fonua koe kere, koe fumaka ko tau ia o futuna o ku hai ki ai hātui mo i ki no pere ko tau pe ki he kere. Pea o ku hai ki ai mo ki tau tolu i he haa, i he malu e haa. Sai, koe uhinga ia hono ua. Koe uhinga hono tolu, na e whai e tau, ringi toto. Kana tau, na kai ke tau ke pure e kere. Na tau, ko hinga koe mawhai pure. Ki he mea ko toa pe i moana mo e Fonua, mo lolo Fonua mo lang. Na tau, ringi toto. Kana e osi koe tau ringi toto ma e mawhai pure, pea wahe rewa. Ai Fonua mo e kere i he ola o e tau ko ia. O wahe o whakatatau ki he ulo e ngahi haa koe ho e ki no pere mo honau kāinga. Tufa atu ki ho mou kāinga. Koe kere ia o e hoi ki no pere, koe kere ia o e fo i tau na e whai. Ka oku tau iai he koe no pere ko toa pe mo e ki mautofia, ko tau ulo motu ai. Ko tau kāinga ia, ko tau taki ia. Ko ia oku hokai ki he Fonua o hokai whaataha ai mo ki tau tolu ki he Fonua ki he kere. Koe tāri hono wha, nai hanga i tau whaahau o tuku e Fonua ai kere mo i kakai ki he otua. Pea e whai aki ai fo i tala noa ko ia ai
mea nai whakotūtū he koni stūtone, mea to e whai aki peia he tau e tahawhi ka hoko mai. Kai orewa ku toki hopo mai ha taha o tala mai ukai ke toi mooni e whai tuku Fonua mei po ono kilani. Toi nefa. Tau hau ki he mea koe whekawaki moa minista ai no pere ihe ta whaaki whakautau pea moe. Ki muri. E ngāi ki muri. Kaulawe ke ta whaaki whakautau. Koe sōtia, koe hokosi maia o e tautahi na nau I kuna he tau. Koe sōtia, koe hokosi maia o e tautahi na nau I kuna he tau. Kone osi koe tau, mālohi e tautahi, koe tau ia awawa o moha apai, kau mā niua, kau ata eua, toi kau mai kau to ai tonga tapu. Rahi au pite kau to ai tonga tapu na e kau ia ki he tautahi. Ko nau tolu na I kuna, kana e osi koe ai tau. Koe whakatūtū rewa tau whahau, foke tautahi ki hapai, foke ki wawa. Whiri mai kau tama. Nea ulak whiri mai toko walu noa. Na o mai o no foi ai foi kolo koni ko kolo fo o. Te whakalahi mai ai whika I tautahi na pehena hea o uange au. Ko kolo fo o koe kolo ia o e tautahi. Ko e tautahi na nau kamata sōtia. Foi kau toa koia. Kau toa koia na nau mafuri hake o ka ate mo sōtia. Koe kamata ia mea koe sōtia. Koe tautahi, koe hokosi mai, koe sōtia, koe hokosi mai o e tautahi. Pea kamata e he tautahi, moe hou eiki ai sōtia. Koe sōtia, koe fo'iwa aia ai hou eiki, moe haa, moe tautahi. Mo nau hako, o nau kei haupo au ke ahon. Hei kai ke aluatu hataha ke minisita I he fo I kupu ai hou eiki, o tatau pe mahatoi kupu oku tokolahi mo pure I he hou eiki o hange koe kere kere. Koe tala noa mawhai pure koe tala noa malo, might is right. Ke whie mau ke keririu ke ai ke whakate mo kālati, me ai aho. Koe uhinga ia. Pea koe tui rewa. Foki ki hek foi tā noa nei. Koe hau, koe me aia na e nofo I a taha, pe koe tui o kune whakalere Fonua, pea o ku toa kene hanga o tau, mo pure e Fonua. Koe hau rewa o ku wahe ia ke mawhai pure ngā ua, mo mawhai pure whakakau nā kuslawe ke. Ko hai o ku nofo ai hau, o ku ikai ke nofo, o tau pehe, tapu moe hau e Fonua, na e whakatahai e tau whāhau. Alu katoa koe ne pehe kua awe mawhai mo he politikare, mo he hafua ke paremia. Hei kai ke tau teitei pehatu ke he paremia, tapu moe hau e Fonua, ai koe ke ne mau katoa e umea. Nari. Pea koe hau o kunofoia he tui, koe tui moe hou eiki no pere, pa ku pau ke tau hanga mana tui. Ko ki tau tolu katoa ai kāinga o ku tau kau katoa kihe hou eiki no pere, pe koe kau tau I Fonua, pe koe kau eiki mautofia, pe koe haa I hono wharea e tā. Ta tau pe ke tofia tui, pe ke tofia pure anga, pe ke tofia hou eiki, o ku ke kau pe koe ki he haa, pe au ku iai pe ho tau I Fonua. Ko whola hau kai kia nau no pere koe tofia pure anga, o ku iai nau tau I Fonua ko lufe, pe au ku pehe ai feitu ko toa pe I tonga. Koe mea koe, ko tala noa au he tau ene me hongo fulu I tonga, he anga e whaunga e haa mo e tau no fo. He kui kai kia ha whewhine mo tangata e tai kau ki ha haa. Koe mea ia koe te tau maa wai. Koe mea e na tau maa wai.
Nei whai ngā ehu, ka nei osi pe ku whoke tō ngā ki he haa, he koe haa, o ku hange ha social cushion, o ku ne hanga puke mau ia ki tau tolu mo e tau whio whaaki a enu asmai he ka inga system. Koe whio whaaki a ka inga, o te mo me te pe he, ko ha mo me a koe me a ia ai haa. Ka koe mea whaaus ko whia lawe ki ai ke sotia. Ke mawhai whakautau. Koe pure anga whakatui ko toa pe, oku iai e nau sotia. Hauia me historia Britania mome. Uku e nau ami. Uhinga ia tahana whakatu ai tau sotia. Ka koe aike atu ka koe minista, he koe a kohatu i koe. Aike atu ka koe minista whakautau e koe a. He koe mea ia e tui, hange ko Britania, Her Majesty Army. Mene liri wai, he pure anga tui maka no, ke ai o whakamau e fwoi mea ko iaki. His Majesty Army. He koe mea ai tui, koe kausotia ai tui, koe kausotia pare mea. He kulahi e u Fonua ia. Ta e whakapure anga whakatui, koe kia hanau kausotia. Tui. Ia koe e u Fonua, me papirika koe nau kausotia ka ihe uhinga pe koe neo kou tāno auki. Ka tauki ke he mane uhinga security moe haa moe. Sai koe foreign affairs, koe foreign e tawhaaki ki muri kau whakaosi aki. Koe pure anga whakatui, Tonga is a kingdom. Hei kai ke whakawhotunga mai aki hatahata e no pere, pe ko hataha, hanga tonu me foi kupu ai tui ki tua. He ko os mahino e kupu ai kakai ko kau whawhonga kakai ki tua mamani ka kupau peke whawhotunga mai aki hai ki no pere. He ko alu whakataha e foi mea ki tua pe moe ta whakautau. Mahalo tonga koe ki hulu no peke o whia o atu ke o poini koe. So, whamalo palofesa I he lava lere ko ia ai whamatala ko ni pia koe fu talanoa lahi ku talava whahoko. I he ahon I he proklama Tufunga Fonua, ka koutui mahalo ke ko osi ai pe taimi ke whama apopo peka pau kia hamea te ke te fie whama apopo mai aki peka ikai te tatoki whelongo aki hui kahau. I kai tonga ko whamaro peka te koe I e whakawhainga maare e tapo kalama o ke I tau he mai. Ea ko whamaro atu ke o eiki mo tau kainga ko tope mo mea mai, mo tānaka mai ngai whakaukau, mo whaanga mai, whawhawha au pito. Pea koe u tau kawe koe ne o ko whai me lo au, pe ki a profesa na fotu akau. Koe u tau kawe tau ataina tonga, he nei kai ke makau ki a whahai whakapolitikare I e tau e whanoa o au ke ahoni. Pe aku matu tau ataina, pe aku matu o sio tau ataina ki he anga e fo I whaunga e lelei ki a ki tau tō. Neongo o ku whea mau pe ai saupulu moe, kapi moe mono. Ka aku ikai ke tui foki ki ai ka kai toko lahia, pe aku nau tuku aki o pe o ku ma tau kawe e mau e tui pe moe ho eiki, ka ku ko mea ia koe o ku hoko, koe fo I whaunga ia, pe a koe anga ia ai fo I whakotutu na e whai mai pe aku kei whai. Ka kou whea whakamahino pe ka pau ko ha fo I whaunga ke he eni e ke he talanoa. Ka koe uhinga koe talanoa, koe fo I whaunga ia koe o ku malama ai koe ke tau whenga oe aki ai o puke ai merino. He koe ngahi whakotutu koe nei whai tonga. Tupunga I he tae mahina mo e tae I lope aku ne hanga ea whakatupu e mau lah. Pe koe ki ngata he fo I wafe hongo fulu e ne mau ai ne o kou tolo atu ai. Ka aku toi mau e mai ata mai e ka kai toko lahi na e tui ki ai. Mau e ata mai e ka kai toko lahi pa kou whaapapa ki ai he ku asipe ia. He ku asipe ai mau e ata mai e ka kai toko lahi koe ni he umea ke o ku tau sio ai ki he mo ui mo e whaka uhinga e ka kai koe ni. Pea
koe ke tau lawa ta tolo wha mea ki aika, koe tau tā whola pē me uhinga, tau a tā ina. Pea mo e uhinga tau pe he ai elele. Hange koe ngai whakaukau ko ni tonga pe. Kua pau ke whae e ririu, o whe mau ke whae e ririu ia ka tau toki sai. Koe whaunga e ua ia o ku tau whau ai ka pau ku whe mau ke whae a haliliu. Koe whaunga ula ki te tau whae e mau lahi loa ki e tau wheinga ke whae e ririu. I he u whaunga o ku i kai ke mooni. Ko ku hinga koe kai ke mooni he i kai malawai a ririu ia. Piko i whaunga e tā hange ko whaalawe ki ai. Ko hono whakahoko ai ririu riu kawa kai lava ai mea ko whai kai tala noa ririu. Ka kui kai whoke lava e whaunga riu kawa ai ai ku kai kia ata hai a tene loto ke whai e whaunga ko ia. Ko mea rewa ku whai a ene whaunga ko ne o tau lere ai. Ko i whai ai u mau ke hei ilo. Na a whai ko reps pe movete ai foi whaunga. Kai ke movete. E tonga nā kulawe o pehe. O ku te eki ke maue ai fuo ia oe. Ko nistu tone i he pure ai tui. Mo pure ai hou eiki. Mo pure ai konga kihika kai. Tege maue ai. Tege maue hono fuo. Tege maue fuo ia he haa. O ku tui kana polo mo haa. Mo he tege hame ai e mawau. Koe mawau i he uho. Nau talango ka Samuela Crispoi wa. Nau talango ke. Koe ke mawau e fuo ia. Koe foi whaunga ia. Koe foi pulu maka. Maka tua maka roto. O ku mawau pe i he ngā au e koe i he uho. Aia koe mea ia ko o ku hoko. Ka pau ko au tonga ko hanga o mahino i ha mea pehe. Te uwhaia e au hanga au e ke langa e Fonua ko i ngahe koe ke ulawa e au o we i fu me anika o rewa uwhaa riu kawa. Ke maa pako hai e maalo. Ka koe ke uhanga whai koe mea be te uwhai ke uwhaa riu kawa. O ko sa ia ngau tonga ke whai hari ukawa tu o taha. Le foi hanga tāmaki, fai mo whakapaki. Ka pau ku pehe ko foi hanga tāmaki, fai mau ke whakapaki. Mamahi e tu o taha pe. O ku mamahi ange hono tau hoka horo e ta whaaki mo e mea. Ko tau whai to o whakatonga, ka pau rewa o ku fu mamahi a la mea pe. Ko foi hanga tāmaki pe koe. Mea kua ke fua pa fai mo whakapaki. Ka wika ki ngā ue ia, paka mea ko hohaa ki ai koe. Ko i kai ke tau lawa whai e fo i mea koe, ka tau hanga peo, o pehe e movete ai fo i fuo. Ka aku i kai, ko tau tolu pe o tau toi lawe a he umako i kohiku ia. E ke i tu i pe tu i ia, e hoko hake tamasi pirinisi o tu, hoko hake mo ki tamasi ko pirinisi mani matahongo. O koe ki ngā ue ia. Piki ngā ue whawhau ngā ia. Kai kere te whawhoke atu kou tatau atu kou ofarai atu kia tiku moto. Malo pito, Profesa pia ku whamalo lahi te lawa e ta polokala mahe haun. Ka tatoki whilonga ki i he taimi tatau pe wika hau, i e Tufunga Fonua alo au. Ofa atu kia te koe. Malo pito. Koe lawa ia ka inga homo polokala ma koia, pia mo e Tufunga Fonua alo au. Aia o ku whahoko atu pia mo Profesa toke tā Siosiua Lafitani i he wiki kotoa pe, he taimi tatau pe i he wiki kotoa pe. Pia ku whamalo lahi atu ke teki mo tolu ho mo kau mai he talanoa. Ko e proklama ka hoko, ko e apongpong ia, ko e what whanua fo'ou i he hongofulu pongpong. Pia mo e proklama talanoa ako mo politikare, pia mo Profesa i no ke huakau i he hoko ai whaa. E fiafi ko taimi a no silani. Ai ko what whanua fo'ou pia mo piven piukala i he hongofulu a pongpongi. Ko tau proklama ia ki a pongpongi. Ka kimua ke tau mawahe ahoni ko loto ke whamalo ia pe ai kau taha ko ia. Nau tokoni mai ki hono sponsor e tau proklama. Hange ko ia ko e South Pacific Loans. Ko e tau main sponsor ia tau proklama. Whamalo lahi ki a South Pacific Loan ki a Stelek Tupo. Pia mo e finance ko ia a South Pacific Loans. Ko wilo pe ko e taimini. Ko e taimi lockdown eni. Ka tuku ai hono whamalo ia a South Pacific Loans. I he tokoni ko toa pe kuna uwhai. Ki
lava o whakahoko atu e tau prokalama i he wike ko toa pepe me heni ai Tufunga Fonua alo au. Iho o whia mau no ko toa peka inga tonga o na ngalo ia te koe ai South Pacific Loans direct to bow ai hana wa ako ia i manueringa toni pe mo wa ako ia i he Cavendish Drive. Te ke lava o whitutake ki ai i hao whia mau paanga whawawave. Noa walu ngeau, walu, hiva walu, koe whika ia whamaui, lea, kia direct to bow, tene lava o tokoni atu, kia te koe. Ka ki ngatai whamalo foki ki he non-equity cover trading, whia mau hao cover tonga, neonga lockdown na okalani, whitutake a lupe he noa ua taha, noa ua whawha, hiva taha, ono walu, i he non-equity cover trading. Koe page facing .co.nz ko tūta mai e nā uta fo'ou neonga o kutau lockdown ka kono o atu pe ki mō mea kai kaingi te lava pe mamata e nā wala ihe e nā website koe pagefacing.co.nz ka ke tari ke osi lockdown ka toki whakahoko hao ai whakatau mea te kinau tolu i he i pagefacing.co.nz ai a koe e pituno fai homalele nai tau tahai nau toko ni mai ke tau pokalama he honi kia moe fostina construction o ku kua malo atu ke tingina o tolu ihe toko ni kuna ufai pau ke whia maulanga te kalawa whitu taki ki he wau noa taha he whaono hiva no taha i he Fostina Construction ki Loto Utah. Pituno fai homalele ngaku o whano o he talama he a tane kolosi a e kue e ta e hatu i whakalewelewa ko e siuwha ka hakonoa
e tolonga o tupu tupu ai hau o kumalu I Fonua